Eucharist Bakowe. Kohimen kopara bayit hautrai Jesu Christ. Ngai kubele sniburam basuk badbakamen yapi iway pa iway. Sniburam janga Maria tesoti but sniburam janga ri. Habaro artalekene ke sniburam kadonga jinglom janga jinglai lui. Kari kalalai lui. Naga jingsan shar jong ki pareng but kamaria teisoti kalalai lui naga jingsan shar jong kaneka prate habakala jubab hoy ya ublai uppa kalalai lui pura naga jingsan shar jong prate but kala poi shaga jingsan shar jong ublai minda kasni ni rake yagasni buram jong kamaria teisoti Yaka jin poi jonga Maria teisoti shabening met bad mensium ubele ula shimno yaka sham shabening namar ka Maria teisoti kalong ka kende kabala kongu pura ya ubele nadu ka por bakalayo jingim haddu bakala kut yaka jingim hagene ka parte kala kongu tang ya ubele bad kala yai renka bad ubele But kala kongu yaka jingsen shar jongo balai. But namarba kala kongu daka jingi but ka jingting buram iya ubalai kala long kabalai lui. Uno ubriu kano kabriu bakaloy ban kongu yaka jingsen shar jongo balai daka jings never it mensiam kalong kibalai lui. Wadlada haka porte kabamangim katarwa hangi born jai ki jingte jingkum wadlada niha bensa haka pato nilongi balai loy lada nidon ga jingi but ga jingting buram ya obale namar ka jingi sune ka jango bale ka palai loy yangi pura haga jingarwa yaro janga Maria teisoti ni yosno yakane namar ba kala kongo buram ya ubalai namar ba kala ye shirhem ya ubalai namar ba kala aiti yanade shaka bor sen shar jongo balai kala long kabalai lord but kala laban snovutu but kala laban yoyi hakama jonga yake jinkal lon jongi basaram but kala laban yoyi hakama jonga yake jinkim di buram yake basngevare kane kalonga jinglong jongo balai but ka Maria teisoti ka kame jongo balai ka kame jongo Jesu kalayom mad ya kaneka jinglong jongo balai haka jingim jonga kalayom mad pura ya ubalai haka jingim ka jonga bad habakut ka jingim jonga haka ne ka parte ubalai ula raino iya banra yaka met bad mensiam shabene ban shimno yaka Tengi rake yaka sniburam jonga jingshim no yaka Maria teisoti met bad mensium shabening kane kalong ka jinmaya nagavenda bonwood kane kalong ka eka bamlaban shembang nagavenda kitu kibamge nilaban shembang yakane nilaban snowtu yakane nilaban ngek yakane lada ngidon ka jinge ha ubalai But kanegas ni buram jonga Maria teisoti kalam kawe na ki south liki dokama shapanga Maria teisoti bona padang jombe petip yakane bad yaka jingshim no yaka Maria teisoti shabane ka kallalong ka dokama hausenem katkindais pa sanpo haba upaba kui pius kadar la penbana ba Niha bange bangide ban pediang dakawaya nirjingmut bad ki cardinal bad ki bishop bad ki lingdo bad ki representative bad kala penskem ba kalong ka bashisha kalong ka lajia shisha ba ubalai wala shinno ya ka Maria teisoti met bad mensiam shabane ko himmen ko para bale ka balang kala poi shakane ka jingrai Bale ka balang ka pediang yakane kunga dokoma kabangide ban ngej kabangide ban pediang nama haba ni wat benia yaka jingim jaga Maria teisoti ba shapanga jingim jaga But Chapanga Jintep Jonga Nimyo issue yaka Jintep.
Bad katkum ka history jong ka balang bad ngitip ba ujisu ulaiti ya ka Marias teisoti shaka jimpe jangu ya anis bakui kaba mod ka Maria teisoti kalabandon lese ha Ephesus ne ha Jerusalem namaru ya anis bakui ula tre Shirhem ha Ephesus bakibinda ha Jerusalem Henry kaya kabang yoi Ngilaban yoi ya ka jingdep jangu Petrus bakoi ngilaban yoi ya ka jingdep jangu Yanis bakoi Henry ngim ju yoi ya ka jingdep janga Maria teisoti ladangi late shaka Jerusalem ni yoi kawe ki ying hangda labu kawe ka statue janga Maria teisoti bakyo de hangne ka Maria teisoti kalayotia namar ki oriental ki orthodox Christians ki nge ki penbana baka Maria teisoti kashu iotia Henry ngim ju nge ha kane ka dor kala enda la kala ublay ularano yaka met bad mensium bad kala omru ba handa Maria teisoti kala baro ki apostol kila wallam sha Jerusalem bad hadin katol katnesni u Thomas bakoi ulalay wad ya ka Maria teisoti haga jingda hangdo kim shimlala shisha ya ka medjaka bakane kalongka kana kala priang hapadengi apostol ko himen ko para ni don bon gi daw ban nge ublay shim ya ka Maria teisoti met bad mensiam bad ublay sha ya ka medjanga ban put namar kane kalongka met bakoi jong ka kemi jong ubalay ujisu la sa ha ka medjong ujisu lemba ka jingdon jong ujisu kindai banai shpo banai ha ka medjong Maria teisoti kala pelong ya ka met ka bakoi bat ka bakandan bat kum kata ka met ublay sha ban put tena daga daw ka balang kala poir sha ka ne ka jingrai Kunjuru kabangi pule ya ka jingto bakui jongo u Henry Newman bakui ula long ula boot ya ka balang Catholic hadin bun snem haba ula sa aka Anglican Church bad ula long u rikoi upa bakui Pop Benedict ka Henry ula penbana ya u rikoi bad kaya ka ba ula la ula long ba pule binia ya ka history jingim jongi kristan da du kispa snem baningong terte bad ha ke jingwad jongu ula la ba ka Maria teisoti kala long ka ba kerpang de ya kata ka jinglap jongu kala pelong ya uru ban pidiang ban piam ya ka balang Catholic bad ula ha ke jinto jongu ubatai shai ka da ba ka Maria teisoti kala long ka kami jongo balai Theotokos bahad kala long ka bakarpang badu balai ula shimno yaka met bad mensium shabane namar ngimlap yaka jingter janga shanoru namar ubalai ula don ka jingid ka bakarpang yaka Maria teisoti ko himen ko bara nadu ka por nadu kisnems Henry nesan pasnem ki ka Catholic kila don ka jingri balai kerpang ya ka ne ka jingai nama kala hiar pateng da ka jingi ka jong ya apostol baki patmen jong ga balang bad ningai scam bakalong kalong ka bashisha nama la kaya ka Maria teisoti kalam popten rai bad kala im kalam popten rai bad kala pon ya Jesu kelampok tin rai badula penhe pensan ya Jesu kelampok tin rai bad kala dukut mensiam ru kelampok tin rai namar kala long kabakerpang hakamat uble bad minda ni don kamban ya ka Maria teisoti namar ka jingkui janga minin gasni ngalahi kaya pi hadu katno kabakardor bangi deben im ya ka jingkui ka jingkui kalong ka bakardor ka Maria teisoti ka kemijong obele kemijong Jesu kalas nautu shai kada ya ka jingkardor jong ka jingkui but niyoi kadba u angel utrai ula wan ban penbanasha ka Maria teisoti banlong ka kemijong Jesu u angel ulai kublaya ka
Kublay ko Maria. Kublay ko Maria. Nama kata ke jingai kublay kalong kasur jong ublay. Ude ublay ula paya u angel ulang nonglang kubor jong ublay. Mano bala perka ke Maria te soti kalong kabadap daga jingai. Mano bala pendekana baka Maria te soti kalong kabadap daga jingai. Bade ublay. Wangan ulang ka spokesperson gila bano. Uba keren ya ka ba ublay ularay. Kata kamut ublay ularay, ublay ula pensisya baka Maria te soti kalalong ka kende da ka jingaye. Nangno kalayo jingaye. Mano ba ay jingaye yangi bade ublay. Bad ublay ula yoyi kane ka kinna kinde Nazareth Kina samla Nazareth kalalong kabadap da ka jingaye. Omde kabadap da kano ka jingtingit. Henre kabadap da ka jingaye. Bad haba ublay ula peit ula yoyi. Bakane ka kina kinde Nazareth. Kalong shisha ban pediyang ya ka jingaye. Halor ka jingaye. Ublay ula yoyi. Ba ula ban bu ya ka jingaye. Hapo jongka. Ujisu ulang ubadap da ka jingahe. Ujisu ulang ukono balay. But ulang ka jingahe. Ka jingahe jang ubalay. Bako ban saha kene ka perte. Shipor arpor. Badu balay ulawad. Ya ka kende ka badap da ka jingahe. Badu balay ulay certificate. Ya ka perte. Bakane ka kende. Kalang ka badap da ka jingahe. Tolong be. Baka jingaye jong balay kalaban siyang hapo jong ka. Bad pade uji sukris. Te namar ba baka Maria kalalong kabadap daga jingaye. Kamed jong karu kaladap daga jingaye. Kamensiam jong karu kaladap daga jingaye. Kajingo jimpar ka jong karu kaladap daga jingaye. Baro shiriniam jong ka kaladap daga jingaye. Bad om don jing tingit hakamed jong ka. Lada om don jing tingit haka medjong ka. Lada om don jing tingit haka jing modjong ka. Lada om don jing tingit haka mensiam jong ka. Kalong gawa koi. Kalong gawa kam koi. Banyak kino ki beriyo haka perte. Nilayos ngo naka gospel ninda kasmi. Haba ka Maria te soti kala le jingo ya ka rilum Judea shaying jongo Sakaria ba ka Elizabeth kala ay kublay ya ka melong ka kinde bala kerku napadeng ki kinde omdon kiway pati kinde bala kerku ka Maria te soti kadao janga jingar ko kalong ka badap da ka jinga kalong ru ka badap da ka bor bat ka jingdon jongo balay ka po jonga. But hoy ko himen ko para ni baroru ni don ka bor jongo balay ni don ka jingaye hendra ngis nautu wan habang ni don ka jingaye ha po jongi wan habang ni pediang ya Jisu ha ka yukeris pa kuy ni nang lepo wan hadin bangi plapo naga benda katno sin ni na plapo wan hadin ka jimbun ki jimplapo ni dang ngop sing ngop ha ka po kabamud nimlaban mudur ya ka Maria te soti daga jimud barit jongi nama ladang ni persang ban mudur ya ka Maria te soti nilaban mudur daga jimud badap daga pop ni mudur ya ka Maria te soti daga jimud dur baseni ladang ni persang man mudur ya ka Maria te soti but ka jingshim no ya ka Maria te soti shabane ngin poi bonsin shaka jingartating ngin poi shaka jingtolot pinban leseng ngin poi shaka jingarai bakala pinban bale ngilong ki beryo badon ka pop te kumno ngilaban mudur ya ka we ka kande ka bamdon pop kumno ki beri nompok nilaban mudur bat bishar ya kawai ka kende kabam don pop lada ki nompok ni persyang ban bishar ne ban mudur ban persyang ban snowutu kajing snowutu jongi kan poi tang kat kum gajing long jongi palat ya kajing long jongi lada ni ko ban snowutu ni de ban don kaju kajing long kum gamaria te soti
Ladangim don kaju kajinglong kong kamaria te soti. Kanum laban poisha yaringa kekerdan. Bans ngawutu yaka. Bans ngawutu yaka jingmod jango balay. Haba ubalay wala peit yaka. Ula don ka jingmod kaba kerpang yaka maria te soti. Haba ka maria te soti. Hala kaba kala jubab ya ubalay. Kala don ka jingmod kaba ya pe shibon na ka jingmod jangi ki beriu. Kala jubab hoy ya ubalay. Hoy hakai. Hoy ya ka jinjar bara. Hoy ya ka tarais. Sya ka tarais niyo jangi beriu. Hoy sya ka keren beng jangi beriu. Hoy sya ka jinjar bara. Kabayade bat ka ka jangu Chris. Hoy nakaloy ban Yaisha ya ka jinjar baro ngakoloy ban Yaisha du sha Egypt ngakoloy ban man pai na Egypt ngakoloy ban nim ha ka jingduk ngakoloy ban kaya ukon janga ha ka jingduk ngakoloy ban kaya ukon janga ha ka jingsha le ben kaba kala ong hoy omde sha ka luxurious life. She did not say yes to a luxurious life. Haba kala hoy kala jibab hoy nagabenda ka jingim ka ba jinjar. Habang ni kikon jango balay. Habang ni kikon ni jibab hoy nagabenda kaye. Kadnong ngot na padeng jongi nila hoy ngalong Kristan ban ngan im Kristan hapadeng ki jinjar bara. Kadnong ngot na padeng jongi ni koloy ban Yaisha ya ki jinjar ka ba bon rukam ha ka jingim jongi. Habang ni puson janay nila ban ngawutu ngilong kibri bamla satya ban Yaisha. Ngilong ki Kristan Bashitam ban Yaisha ya bon ki jinge ha ka jingim jongi. Ngilong ki Kristan kintup ianga ni em ya ki jinjar. Habadon ka jinge ni em nam tre ya kane. Habadon ka dimbana ha kawe ka shilian ni em ngam kwa dimbana. Habadon ki jimpang ni em Habadon ki jing tarais ni naki beri niong ngam pedian ya kane. Habadon ki jinge babunjai niong Henry ka Maria te soti kala ya ka jing snaba jong ka perte. Kala ya ka rompong jong ka perte. Kala naga benda ka bor ka itiar jong ka perte. Kala nagabenda ka jinya roja ke beriu. Kala nagabenda ka spa jonga perte. But kala nagabenda baro ka ba pensno ba ya ka medjonga. But kala rai ban ya ka jinglong soti hadu bakut ka jingim jonga. Deina ka neka daw ko kimen ko para. Kadbangi reke yakas ni buram janga Maria te soti minda kasni yakas ni buram janga jingshim no yaka shabeneng medbad mensiyam kalong ka ba kerpang bon ki beryo bam syambang yakane ki kendai lese ki kenno ya ki katolik ki shutau kai ya ka story lese don bon ki beryo ki kenno Henry habangi puson jilliyo shapanga jingim jonga Maria te soti daka jingstad barit jongi nilaban yoi hadu katno ka Maria te soti kalanga bakarao bans ngautu ya ka jingkarao jonga Maria te soti nidon kam ban kili yau jisu ladangi kili ki para beriu kimla ban batayengi ko himman ko para Ladang ya tainia baki para beriu kemla ban penshai yang iko himmen ko para tangu wei ulaban penshai ulang ujisu Kris ukun jongka bad ukun jongka ula kadau bonsin ya ka Maria te soti bad ula angru
Kane kamde ka kemi jonga namarba kala kaya nga henre kalonga kemi jongo bale namarba kala kongo ya ka hukum kala ne ya ka monjongo bale kala kongo ya ubale badu jisu ula yaro ya ka onde namarba kalonga kemi jongo henre namarba kalonga kun ka bajanai jongo bale de namarba Maria te soti kalonga kun ga bajanai jongo bale kalayo katkane ka buram kala longa kende bala karko tam na padengi kende bad dena marga ta ko himmen ko para kabalang kainam ay buram yaka kabalang ka ay kerdan yaka kabalang kalabu yaka kerdan kam kinjang Banya kiriko baro namar kane kalonga kami jongu Chris kane kalonga kami jonga do bat kasnam jongu Chris badu jisun pedia ka Maria badu me kuble shibon ngadon ka dojo me ngadon kasnam jo me ime ujisu la shimya ka do jonga Maria Ujisu la shimya kasnam jonga Maria badula pengandan ya kado bat kasnam jonga kane kalong kabakar pantam jonga Maria teisoti dena kata dao ko himmen ko para habangi duai syakasnam bakar dor jogu Jisu Kris ngideban ken mau kasnam jonga Maria teisoti kaklelang bat kasnam jongu Kris Bad habangi puson yang ka jingkar dor jongu Kris nong penim ka balangka persyang banairu ya ka kerteng ko redamdrist ka bayat trelang bad ka jimpenim jonga perte kaya side hagini kisni jonga novena ngila puson jilliyo yang ka jingkar pang jonga Maria teisoti haka jingim ka jongi Bad habangi puson minda kasni naka kitab jimpen pau nilayos ngo habau ya anis bakudu pesha pening haga jingyo I pau jongu ulayo I ya ka senduk jutang haka temple jongu tai ka senduk jutang haka jutang barin umosos ulabu ya ka dindu jongu Aaron yaka mana baka shipo hukum haka senduk jutang kum gadaka shin jom ubalai bad yaka ne laiti leki dakishin kala don hapo ka Maria teisoti yaka senduk jutang kabala jat haulum nebo lalak biang lamit mai biang lemba ka Maria teisoti Bad habangi peg binia shaka Maria teisoti ninyo hi yakita lai tiliki ki tiar kendam balabu haka senduk jutang hapo ka Maria yaka jinglong lindo ya upu ba im baka ketin balalong do long snam balong u Jisu Kris ha Jisu Kris kala po yaka jimpura jonga lindo bam chuk How Jisu Kris kala poi pura ya uppu balawan hiya na beneng kalong gayu Kris bakoy. How Jisu Kris kala wan poi pura ya ka jinglong ka kti no bale. Bad ka Maria teisoti kala pediang yakane. Ubale ulabu ulalap ya ka senduk jutang ka batimay ha ka Maria teisoti. Ka Maria teisoti kala pediang yaka laiti leki tiar kendang hapojong ka ha uwe upersen baruta upersen ulong u Jisu Kris. Dahil nagatagal daw ko himen ko para haba uyaani sula pesya beneng ula yoya ka temple jang utray bad ha ka temple jang utray ulalap iya ka senduk jutang. Nanda kat ba udang ped biniya ulas tampen yoya ka dur ka dar jang kawe ka kende hake jaka jang kata ka senduk jutang badula kinmau bakade ka ju ka kende kabangalayalam shaying
kade kaju kakende kabangalap pediang da kabakomo ya kaketin jongo kenra jonga nalor kadempana badulas tang banyohi ya ke pansniat hakakle jonga ulas tang banyohi ya kadar tele ke klor hakita ke pansniat jonga badula karan pendekana ula to pendekana bakalom kamaria te soti kakame chongo balai kakame chongo Jesu ubalai ula raya ka met bad mensiam shabane kohimen ko para habau kamaria te soti kasendok juta kala wanjingo ya ka Elizabeth ikulang hakpo jonga ula kinji daga jinkomen haba u David ula wanyalam ya ka sendok juta sha Jerusalem hadin arpos nemba kala yino ya ka baru David ula kumno ula lawno ya ka jain jongo baru la shatkamen hakalingkuid kumba u David ula shatkamen hakalingkuid u Yanis Baptist hakpo jonga kami ula shatkamen haba baru arngud kila yoi ya ka sendok jutang haka sendok jutang kaladon oblay kaladon Jesu dena kata daw ko himen ko para ni buram ya ka Maria teisoti dena kata daw ko himen ko para ni buram ya ka Maria teisoti dena ka daw ko himen ko para ni ye hadu kata ya ka Maria teisoti lada don ki ba kranbe lada don ki ba ibe ya ka Maria teisoti dena ka daw kim don jingtip eye shapang kane kaba la jia haka jingim changa Maria teisoti kimbat laban penmandur ia ka jingim changa Maria teisoti lada pikwa ban tip shushu ko himben ko para ngalai binia kawe ka jingkaren kabakaran shapang ka senduk jutang ka da ka title bale Catholic ke burom ya ka Maria kile snap ya ka nega jingkaren pinsa yosno shushu hadukat no ka Maria teisoti kalanga bakardor naga bendajogi ko himen ko para inang sno sarong ban pediang pura ya ka Maria teisoti haga jingim jogi tongin long ke basno sarong ban duai rosary mankas ni hakinga sem jogi ban id ya ka ban burom ya ka tongin rai ya ka ni ngin burom ya pa ka Maria teisoti habaro shi jingim joga manganduk boy shabening lembaga jinga silem joga ko Jesu ngis ngongu ya me naga benta ka sngi buram janga jingshim no met bad mensiam ya ka Maria teisoti pen krai yangiru pen krai ka mensiam jongi pen krai ka met jongi bangiru ni lekui ya ka met banlong ki kun ke badon habene enya ro ya utrai Jesus Christ Amen.